Amen. 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 Let's sit. I shared that this morning as I sat before the Lord. Um, there is a place where the Lord is really just taking us into a new season. I think all of us know Sunday what happened. That was really a cut off, a pointed time, a moving into the new season that God prophesied for a long time. Is Sondag se goed op die groepe? Okay, I'll speak to Eric to just get it on the groups. And please, those who was not here, pray with that and align with God's appointed season. It's very important. So hierdie, vanoggend toe ek geluister het, toe laat die Here my luister na iemand, wat presies die pad wat ons nou stap, en dit wat die Here in my binneste oopmaak, vir my in woorde kom uitlê. En dit was my so amazing geweest, want dit was 'n versekering wat die Here my kom gee het van Fransie, julle is op die regte plek. Julle is op die regte pad met wat ek besig is om te doen en waarmee ek julle inlei. Ek wil nie te veel ingaan wat hier gesê is nie, maar die Here kom en hy sê vanoggend vir my deur hierdie hele ding. Dit klink asof wat hierdie man van my lewe praat, van ons praat nou hier. En hy sê, die Here het gesê Moses is dood. Hy het nie dood gegaan vir 'n jaar of 2 of dit die ou nou nie gesê nie, maar dis vir die Here vir my wys. Hy's dood. Hierdie seisoen stop nou. Saam met dit stop die manne aan al daai goed wat hulle in 'n comfort gehou het. Nou hulle comfort het hulle net op 'n plek gebring waar hulle gegrumble het en gekla het en gekerm het. En hy sê Josua, jy het lank saam met Moses gestap. Nou staan jy op waar Moses gekom het. En vir jare lank deur die tabernakel vir julle geleer het die belangrikste is julle intieme verhouding met God self. Dis nou verby. Nou Josua, put on your big brother panties. You are not now the one that just focus on the intimacy. You are the one now that the people established in intimacy with me must now stand up and build the kingdom of God. You are now a warrior. Now it's time to start doing what you have been trained for years. So this really just excited me, and he also said a lot of times this season is marked by, there are people that you have walked for and lived with for years, and suddenly the Lord say, they are not part of what I'm calling you in now. Come out of them. The whole thing of Ariel Gate, where God guided me and leaded me and said, it's time now for you to move on because I'm taking you in another direction. Of course, Ariel Gate, I love Apostle Natasha, the Lord that did a wonderful training through all those years. But suddenly, although we will stay friends, and in contact, we are not part of them, and I could resign. And it was to me such a thing after 20 years, I had to hear clearly what the Lord is saying. And how he just then bevestig dit ook in die plek waar ons nou is, in die hele uitgaan uit Ariel Gate, uit die manier wat ons gaan uitgaan. Ja, dis wonderlik, ek het nou nog nie gedeel eintlik daaroor nie, maar Natasha het vir my 'n brief geskryf, 'n baie mooi brief, en gevra of ek nie asseblief sal 'n dag op sy sit inkom, of so nie, as ek nie kan ons dit op Zoom doen. Die huis moet my bedank vir alles wat ek gedoen het, en al die jare wat ek en dan ons seën vir wat vir my amazing is. This is God, and this is the way you go out of a season into another season. So this to me is really wonderful. But I want to go back to parts of the Torah that we are in this week. And Izette and I was discussing a few things. I just realized one of the things in this house that God trained us is that the Word of God is our only reference and foundation. And that although we are not Jews,
and part of the physical Jews, but we are the spiritual Israel. And there are certain things that the Jews are doing up to today that Jesus said, no, you are a born-again church of the New Testament. But the foundations and all the things that the Lord laid out in the Torah is for us as well. So I know there are people that try to be more Jewish than the Jews, do all the rituals and the thing. That's not what need to happen, because the Lord said, I will raise you up, and the Jews will look at you and see my power and faithfulness, and they need to become jealous. Izette will not become jealous of me if I mimic everything she do. I want to be the same as the power of God must be seen in our lives. And then the other side is people that reject the Torah, the Old Testament, Israel. So that is just as bad as trying to be a Jew and you are not a Jew. But the balance, and I really believe that God is focusing us on that. There's such a foundation. The whole Word of God, from Genesis to Revelation, is grounded in the 5 first books. And this is the only word that Jesus read while he was on earth. The 5 books and the prophets, that was the word. He did not have the New Testament. He became the New Testament for us, and we could have the inheritance through that. But we need to understand that when we listen to, especially the rabbis speaking, and I've got a lot of respect for a lot of those guys, because they really understand the word. But every now and then they will come in with things against Paul and against the New Testament. Beware of that. We must not be deceived in that way. Okay, so this is something we need to listen to. But as we focus on the Word of God, and you know that every time when the Lord gives revelation, I want it founded in the Word to legalize what I believe that I received, because the Word of God is our foundation. But something that touched my heart is the 10 Commandments that's in this week's Torah. And I want to lift out a few things this morning. Exodus 31, verse 18. And he gave unto Moses, this is God, when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai, 2 tablets of testimony, tables of stone, written with the finger of God. And I just went into a few of the Hebrew words, because we see this and we know what happened with that tablets. But what really is that tablets that God gave in the beginning of the covenant? That was the foundation of the covenant that he laid with Israel and with us. It's still valid for us today. So the word gave, the primitive root of that is natan in Hebrew. To give something, but it's used in a great latitude of application. And I just want to touch a few things here. When God gave that, it's also an appointment. When you have an appointment with something, you say who you are. I'm opening myself up for an impartation, because I respect you as the higher. Look, I'm going to a doctor, a specialist for an appointment. Why? Because I submit under the knowledge who he is to direct me in the right way for my body. So the 10 Commandments, the word that God gave us, is not only the 2 tablets. We are going to have a look at this. This is an appointment. This is, the Lord said, this is my appointment. If you step up, I will give it to you. But I want to in the midst of all the meaning of the words, the Lord focused me on one of the meanings. And that is, this is a trading. The word Natan is also a word for trading. Die Here het vir ons sy woord gegee.
en gesê, ek kom trade met julle. As julle my woord ontvang en dit toepas in julle lewe, dan ontvang julle die waarde wat ek vir julle gee. Want waaroor gaan trading? So daai 10 gebooie, daai woord wat God vir ons gegee het, God het met ons as mense op aarde 'n verbond gesluit, maar hy het gesê, ek kom trade met julle. Hier is 'n waarde wat julle nodig het in julle lewe. En as julle dit ontvang, dit wat ek trade, gee vir my waarde, want wat is koop en verkoop, wat is trading? As julle ja sê en julle ontvang dit, dan verwag ek die waarde van my woord in en deur julle lewe. Is dit nie amazing nie? Ek het nog nooit daaraan gedink nie. Ek het nog nooit dit so gesien nie. So God se woord wat ons het vandag, is 'n trading. En ek en jy het op elke plek wat hy vir ons woord gee en wat ons die woord luister, het ek en jy 'n keuse. Gaan ons dit vat en die waarde daarvan in my lewe indeponeer, sodat hy kan ontvang die vrug, die trading van sy woord in en deur my lewe. Dis my amazing betekenis hier. En dan kom hy en hy sê hy het dit op 2 tafels vir ons gegee. Nou die wortelwoord van hierdie tafel is vir my so wonderlik. Dit beteken luach, wat beteken letterlik 'n steen, wood, steen, hout of metaal. 'n Bord wat hy gegee het vir ons. En ek wil nie ingaan op die betekenis nie, maar ek weet die hout verwys na die kruis van Jesus ook. So hy het gekom en hy het daai tafels vir ons gegee, maar daai tafels van steen, ek sal 'n bietjie ingaan op dit. Ek wil net eers die testimonie wat hy daar sê. Wat hy sê dat hierdie is 'n witness wat ek soek. Maar dit is nie net 'n witness wat ek soek nie. I am recording this. Onthou julle die skrif waar die Here sê die engele teken op wat ek en jy doen. Die Here sê ek gee my woord vir julle, maar ek trei dit en hoe julle dit ontvang. Ek soek 'n getuienis sodat die hemel en die aarde saam kan verklaar die heerlikheid van God. Want wie God is, vind weerklank in my en jou lewe. En die Here sê ons trading, ons vrug, ons reaksie, ons besluite, hy rekord dit. Dis my amazing hierdie hele. En dan kom hy en hy sê dat een van die woorde hier ook is van testimony beteken to duplicate or to repeat. Die Here sê wat dit beteken vir my en jou om 'n getuienis te wees, is dat ek en jy in ons lewe dupliseer sy woord en sy karakter op aarde. En ons repeat op aarde wie hy is in hierdie era en hierdie jaar waarin ons lewe. Dis my amazing julle. Dis my amazing. Ek het dit nog nooit so gesien nie. Dis my so openbaring. Hy sê sodat julle 'n witness kan wees, sodat julle my getuienis kan wees hier op aarde teen al die principalities en die powers. Dat wie ek is in julle gevestig en julle herhaal dit as 'n getuienis van my realiteit en wie ek is. Wow. Dis wie ek en jy is. Dis nie asof ek na myself kyk en dink, wow, ek kyk vanoggend na hierdie Unbended Knee We Come. Het julle die verskillende nasies gesien? En ek sien veral daai een, ek dink hulle is Mongolian as ek reg het daar. En ek besef dat daai vrou, ons verstaan hulle nie, ons verstaan nie hulle taal nie, sy is soos ek en jy in die liggaam van Christus. En sy is, as sy hom volg, 'n getuienis vir wie hy is, net soos ek en jy in hierdie tyd, hierdie plek in die suidpunt van Afrika. Dis vir my so fenomenaal as ek daaraan kyk. Maar dan kom hy met die woord van stone, wat eben is. Die woord is eben, maar hierdie is vir my so 'n belangrike ding julle. Hy het dit op kliptafels van steen vir ons gegee. Want die trading wat hy soek in ons lewe is to build. Ek en jy word in die hand van die mason
Jesus Christus, the master builder, word ek en jy 'n steen wat God in hierdie eindtyd kerk, tempel, kom inpas. Skrif daarvoor is 1 Petrus, waar is dit nou? Hoe lank het ek dit nie neergeskryf nie, is 1 Petrus 2 vers 5, waar die Here sê dat hy is ons is 'n steen wat gepas word in die tempel wat God bou. Dis die skrif daarvoor, ekskuus, ek het dit nou net nie neergeskryf nie. O nee, hier is hy, 2 Petrus 2 vers 5. You believers, like living stones, are built up into a spiritual house for a holy and dedicated priesthood, to offer spiritual sacrifices that are accepting and pleasing to God through Jesus Christ. Hy het vir ons dit op kliptafels gegee, sodat daai kliptafel en die woord wat ek en jy dan word, 'n steen is, wat hy kan kap en kan vorm om in te pas in die plek waar ek en jy in die groot tempel wat nou gebou word, ingepas word. En nog 'n woord van Eban, van steen, is bana, wat dan beteken to build. We are part of a building. So, as ek en jy daai oorspronklike kliptafels wat God gevat het, vat, en die woord wat daarop geskryf het, vat, dan tryd ons, en daai kliptafels is nou op die tafels van ons hart geskryf, en ek en jy word dan die steen wat pas in die tempel, en nie soos die steen wat die bouers weggewys het, Jesus nie. Hy het vir ons daai prys betaal, en nou is ek en jy die stene in God se hand, wat legal is om in hierdie tempel gebou te word. Dis my wonderlik, julle. Dis net eenvoudig vir my wonderlik. En dan wil ek gaan na die woord, written, katab. Dis baie interessant om te sien dat dit is deur God self geskryf daar. Maar hierdie skryf is nie net op hierdie kliptafels nie. Dis 'n recording, maar is ook 'n voorskrif. 'n Voorskrif vir my en jou lewe, om dan te lyk soos die woord wat hy vir ons gee. So dis letterlik soos 'n preskripsie van 'n dokter wat die apteek toe vat. As jy 'n defek in jou liggaam het, dan kry jy 'n voorskrif vir die regte medisyne om jou te kry soos wat jy moet lyk. En hierdie woord is daarvoor, dis letterlik 'n voorskrif wat God vir ons gee. En dan die vinger, teba, dit is vir my eintlik regtig wonderlik. Die Here het sy eie vinger gevat om te skryf, nee. Dan wonder ons, watter kleurstof, hoe dit gelyk, wat het God gedoen, of is dit net die ingravering? Nou, die woord daarvoor is Elohim. God self. Elohim is the creator. God identifies himself as Elohim 35 times at the start of the scripture. In fact, Elohim is the only name God used from Genesis 1:1 to Genesis 1:3. The literal translation of the name Elohim is the creator God, the strong one. Dit was my so wonderlike ding om te sien, hoe lyk hierdie 10 gebooie wat ons van praat? Wat is die oorspronklike woord? Dis die fondasie. As ons kyk na Jesus wat gekom het en gesê het, ek bring die verbeterde verbond. Dit beteken nie, die ou verbond is weg nie, daai goed is weg nie. Hy kom net en sê, nou het ek die prys betaal, dat dit vir julle moontlik is, om hierdie verbond na te kom, deur julle liefde vir my. Dis al wat julle gaan kwalifiseer, want al die ander goeders, ons vandag nog, kom dit nie na nie. Ons kan nie. Jesus moes inkom, die steen wat verwerp is, om vir ons 'n pad te maak om daai steen te word, wat perfek gaan inpas, as ons God se tryding vat van sy woord, en toelaat dat sy woord, die waarde van sy woord in ons lewe, in vervulling kom. Ek wil vir julle hierdie gedeelte lees, 'n stukkie van Eksodus 31, van vers 1 tot 18.
Want hier is vir my 'n baie belangrike ding. Die Here gee vir ons die fondasie om op te bou. Hy gee vir ons hierdie 10 gebooie. Maar ons weet die 10 gebooie is in Eksodus 20 gegee, nê? Hier kom die Here en hy kom gee die hele plek van die 10 gebooie, want ons weet dit is stukkend gegooi. Maar hy kom en hy kom bespreek van hierdie 10 gebooie voordat hy die tablette vir Moses weer gee. Kom ons kyk wat staan hier. And the Lord said to Moses, See, I have called by name Bezalel, son of Uri and son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God in wisdom and ability and understanding and intelligence, in knowledge and in all kinds of craftsmanship. Dis 'n woord wat die Here veral vir Izet gegee het, wat vir my so awesome was, hierdie anointing van om goed te maak. Ek dink nie daaraan hoe wonderlik dit is dat in die Ou Testament, wanneer dit nodig was, het God sy gees ook in mense ingestort. Want hulle kon nie sonder die Heilige Gees hierdie goed van die tabernakel gemaak het nie. Hulle het die Gees van God nodig gehad om dit te doen. To devise skillful works, to work in gold and silver, in bronze, and in cutting of stones for setting, in a carving of wood, to work in all kinds of craftsmanship. And behold, I have appointed him, with him, Oholiab, the son of Ahimashach, of the tribe of Dan. And to all who are wise-hearted, I have given wisdom and ability to make all that I have commanded you. Dis my interessant om te sien, hierdie was die 2 leiers, maar die Here het 'n hele klomp mense saam met hulle gegee. En daai mense se name word nie genoem nie. Maar hulle het die interessantste ding gedoen daar. En dit laat my so dink aan ons almal. Ons name word nie genoem nie. Maar Jesus is ons leier en die Heilige Gees kom en salf ons en vul ons om te doen wat God ons geroep het om te doen. The tent of meeting, the ark of testimony, the mercy seat that is on it, all the furnishings of the tent, the table, the showbread, the utensils, the pure lampstand, all its utensils, the altar of incense, the altar of burnt offering with all its utensils, the laver, the base, the finely worked garments, the holy garments for Aaron the high priest and for his sons to minister as priests, and the anointing oil and incense of sweet spices for the holy place, according to all that I have commanded, you shall they do. And the Lord said to Moses. Die Here kom en hy gee al daai opdragte wat eintlik 'n verwysing is na Jesus, die tabernakel, al die furnishing, die salwing olie, al hierdie goed. Hy gee dit alles vir Moses en hy praat weer daaroor. Hy het dit nou al vroeër gegee, maar hy praat weer hieroor. Maar hoor hierdie ding waarby ek wil uitkom. Van al die 10 gebooie wat hy vir ons gegee het, kom hy en sê, Truly you shall keep my Sabbath. For it is a sign between me and you through your generations, that you may know that I, the Lord, sanctify and set yourself apart for myself. You shall keep the Sabbath, therefore, for it is holy to you. Everyone who profanes it shall surely be put to death. Shoo. For whoever does work on the Sabbath shall be cut off from among his people. 6 days may work be done, but the 7th is the Sabbath, the rest sacred to the Lord. Whoever does work on the Sabbath shall surely be put to death. Wherefore the Israelites shall keep the Sabbath to observe it throughout their generations, a perpetual covenant. It is a sign between me and the Israelites forever. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth. On the 7th day he ceased and was refreshed, and he gave to Moses, when he had cleansed, communing with him on Sinai, the 2 tablets of testimony.
tables of stone written with the finger of God. En ek wil vanoggend vir ons hier 'n paar goed highlight. Ek is besig om met een van die leiers van die groepe wat aan ons verbind is, 'n pad te stap. En hierdie leier is te besig. En het nooit tyd vir niks nie. En hardloop rond en kry baie goed gedoen, maar hy is oormoeg en oorlaai. En hy en sy gesin ly daaronder. Want as jy so oormoeg gewerk is en rondgehardloop het, gewoonlik jou eie gesin ly daaronder. Want as jy in jou eie gesin is, dan voel jy kan nou 'n bietjie ontspan en rus en dan fokus nie op wie jy moet wees in jou eie gesin nie. En die Here begin 'n pad te stap nou al van verlede jaar af met hierdie leier en sê bring orde in jou tyd in. Gaan sit en beplan jou dag. En moenie na 7 in die aand toelaat dat mense jou kontak of intrek in goed nie of jy moet tyd op sy sit vir jou en jou gesin. En baie moeilik, maar ek kan regtig vordering daar sien, maar ek praat met hom gister en hy sê vir my, die Here sê vir my, ons verstaan nie die beginsel van die Sabbat nie. Dis hoekom ek is waar ek is. En ek dink, wow. En ek luister na wat die Here hier sê. En ek besef iets oor die Sabbat wat vir my absoluut 'n revelation is in sekere opsigte. Almal kyk na die Sabbat van God, hierdie is 'n Joodse gebruik. Die Here sê in sy woord, this is a covenant that I make with you in all your generations. Ons is die generasies wat na hulle gekom het. Ons is die saad van Abraham. So hierdie goed is in ons lewe ook van toepassing. Daar's sekere goed wat Joodse gebruike is, wat nie vir ons as wedergebore kinders van God is nie. Soos die Joodse sekere wette, hulle het 613 wette. Maar daar's sekere goed wat ons nog steeds moet onderhou. En hierdie man sê vir my, ek besef as ek God se beginsel van Sabbat begin eer, gaan ek vanuit 'n plek van rus uit begin werk. En die Here sê vir my om te sê vir hom, die probleem is, ons dink, die Sabbat is 'n reël wat ons moet nakom. En die Here sê, hy het daai Sabbat vir homself daar gesit. Hoekom? Want hy wil een dag 'n week hê, wat ons vir hom kan minister. Wat ons die goed wat hy vir ons sê en die woord wat hy vir ons gee, kan validate, wat is die Afrikaanse woord? Kan waarmaak in ons lewe. Want as ons rondhardloop met 'n program soos wat ons elke dag het, en ons het nie 'n tyd wat ons voor die Here kom, dat die Here vir ons kan ontsluit wie hy is, wie ons is, wie sy woord en die waarde van sy woord is. Dat ons in daai plek van volkome, die enigste plek wat jy in God se rus kan inkom, is as jy op 'n plek is waar jy verstaan wie God is en verstaan wie jy is. Dis die rus van God. Dan maak niks saak nie, want dan weet jy wie jy is en wie God is. En dis vir my 'n amazing ding daai. En ek voel die Here roep ons terug na van sy beginsels toe, want hy wil ons in sy teenwoordigheid hê. Daar's sekere goed wat ek en jy nie kan verstaan nie. Ons het tyd in God se teenwoordigheid nodig dat hy dit vir ons kan ontsluit. Maar as ons rondhardloop van die oggend tot die aand en ons het nie 'n dag, die beginsel van 'n Sabbat, om by God te sit en te sê, Here, ek skakel alles af vandag nie. Hoekom sê die Here, julle mag nie werk doen nie? As ons werk doen, dan fokus ons op ons eie vermoëns, ons eie talente, wie ons is, wat ons kan bereik, wat ons kan doen in die fisiese om goed op stand te bring, wat ons kan wys. Julle ken daai gesegde, jy moet wys waarvoor jy werk. Presies waaroor dit gaan.
En dit bring ons op 'n plek wat ons so in ons vleeslike lewe en ons eie vermoëns vasgevang is, dat die bonatuurlike vloei van die Heilige Gees geblok word in ons lewe. Maak dit vir julle sin? En ek wil vir julle sê, ek glo dat die Here is besig om vir ons te roep na sekere goed toe. Die Here het vir ons gesê, julle is 'n suiwer saad wat ek geroep het. Julle is mense wat op my woord sal staan en sal lewe. Ek moet vir julle sê dat hierdie openbaring van die 10 gebooie, daai kliptafels wat die Here vanoggend vir my gegee het, is iets wat my heeltemal in 'n ander dimensie van die woord glo. Want dis een ding om die woord te glo. Onthou julle, die Here het gesê begin van die jaar. Toe vra hy my, Fransie, glo jy in my? Ek sê ja, ek glo in hom. Hy sê, julle glo in my, maar glo julle my? Want as julle my glo, if you really believe me, you will do what my word says. Even the devil believes in God. Shema, hear, obey and do. It's the first prayer that God gave to his people in the Bible. Father God, the Creator, who created us, said, Shema, the first thing. And when the Lord gave me the revelation of Shema, I took Deuteronomy 6, the piece of the Shema, and I printed it and I framed it. It's on my desk. And every morning, before I get up and then I go to the bathroom and I brush my teeth and I go into my office and I take that thing. And I said, Lord, this is what I do for me and my family, for the whole house of Perez. I am standing and I'm saying. And then I read it and I pray it over all of us. Because this is the way I want to greet God and want to position us for our day to say, Lord, we recognize you as the only Lord and Master of our lives. And we say with this, we want your word to be fulfilled in and through my lives. Today, with this revelation, I only start to understand what the Lord has led me to do this past, I don't know how long I'm doing it, a year, whatever. Now only I understand, and now I understand why there is such a lot of changes coming to us, because I realized one of the things is what the Lord led me to do. And the other thing, I spoke to you about this a lot of times, praying in tongues for 20 minutes every day. This thing is really changing. I believe this is where the revelation and the unlocking of God's mysteries is coming from. The fact that we give the Holy Spirit of God the opportunity to use our mouths to pray His perfect prayers. Sometimes during the time I'm praying, I feel what I'm praying, and then I'll go in Afrikaans and go back into tongues. But most of the times I do not know what I'm praying, but I know I am in God's perfect will. So these are things that the Lord is guiding us to do in this season for what He wants to unlock and reveal in and through us. But I know we need to go and pray and ask the Lord. And I know there are, I know there are places where people are in work situations. They cannot, we know the Saturday is actually the Sabbath of God, that they cannot do that because they are trauma doctors or whatever, as life goes on earth. But I really believe that the Sabbath, the principle of a Sabbath, then you come, remember the word says that Jesus is the Lord of the Sabbath. Then you come and you choose a day of the week that you can, with a life week, what God has called you to do on earth. You choose one day and you say, Lord, one day I honor you with your rest. And I'm going in your rest and ask you to meet me and to train and teach me what you want me to have. A thing that I realized is that the Lord is bringing out a word and saying that in this age of the end-time church, He will
raise up. We know the priest and the kings go together, but he will raise up the kings. And I realized that God took us in this house through a lot of different seasons. From being absolutely just a friend of God, pressing into intimacy with Him, God lead us to a place where we really became sons, where we understand how to do warfare in the Spirit. But I really believe God is changing the season as the priest king that will stand for Him. As it is in heaven, so it is on earth. Because Jesus is our high priest, sitting on the right hand of Father God, interceding for us. Do you know that if you pray, and when you pray, the prayer need to be manifested? So in this season, I believe Jesus is calling us to a new place where we will manifest what He is praying, not what we are praying. And I do not even try to understand what I'm saying, because I don't. But I know it's true, and God will unfold it in and through us in the season coming. Amen. Amen. So I think I'm going to stop here, because I know I need to go to Klerksdorp, but I want us to, who of you have a word? First that, is it something you want to add? Come. I didn't say I must go now, I just want to end up. So even if I go 11 o'clock, it's fine. Ek wil net sê, watter les het ek nou weer eens vandag geleer? Sy het uitgegaan by Ariel Gate op die regte manier. Dat jy het 'n keuse gehad. Dis hoekom hulle nie 'n ander keuse het as om terug te kom na jou op die regte manier. Ja, nee, dit is so. En dan wil ek net sê, hierdie instruksies wat ons nou hier uit die Ou Testament kry, dis soos 'n seun en sy pa. Die een seun is rebellious. Hy kyk hoe hy sy pa kan verkil, wat hy kan ontduik, wat hy nie hoef te doen nie, wat hy nie wil doen nie. Die ander seun kyk, hy's lief vir sy pa. Hoe kan hy sy pa tevrede stel? Hy wil graag doen alles wat sy pa hom geleer het. En hy is lief vir sy pa, en dit wys hy deur sy pa te gehoorsaam. En dan nou hierdie ander plek waar ek is hierdie week, en ek wil nie julle ook in my verwarring in hê nie, maar ek wil vra oor sekere goed wat my, jy weet, dit is so kontrasterend, dat ek dit nie eintlik nou kan verstaan nie. Soos byvoorbeeld, ek weet die Here kan gebruik wie hy wil, nê. Hy het Aaron gekies. Hy het hom klaar gekies as hoëpriester, met alles wat daarmee gepaard gaan. En toe kom die goue kalf. Toe maak Aaron die opdrag gegee. Jy weet, daai ding, en dan die ander ding is, ons verstaan uit die Ou Testament, en dit was verskriklik vir my, maar nou dat ons van Nephilim en Nephilimhost en daai goed geleer het, verstaan ek hoekom het die Here gesê, maak die mans, die vrouens en die kinders dood, tot die diere, bestiality, ja, dit verstaan ek, maar nou kom, onder die vaandel van Christendom. Okay, Hitler het ook gesê, die Jode het die Here doodgemaak, nou moet die Jode vervolg word, maak hulle almal dood. Nou kom die leiers van vandag onder die vaandel van Christendom. En hulle sê, al die Palestynë moet doodgemaak word. Al die Iranese moet doodgemaak word. Gaan in die oorlog en maak almal dood wat julle voor julle sien, wat nie soos ons dink. Ons is die Christene, die Here gebruik ons leiers, ons is die mense wat nou onder Christendom hierdie goed doen. Nou vra ek jou. There's more than 6 million people that came to Jesus in Iran. Isn't that awesome? But thinking of this, and please, this is my own story. It's not the Holy Spirit that said to me, do this or say this or say this. When we look at the wars, we know this is prophecy. No matter who say, I started, I do this. This is prophecy. Go and read Revelation, go and read Ezekiel 37. We are right there. So this is part of the prophecy towards the end time, playing out for God to come back in victory. We know that.
Could it maybe be that God allow the people to do some of the wars to destroy seed of the Nephilim still today? And look at Iran. There's the Haman and that whole story. That's the Agites that had to be destroyed. God said to Saul, destroy it. He did not, and we sat with that whole thing. Could that be that it's also a seed war, is it? And in Iran, you've got the children of God. In the Palestine people, you've got the children of God, and God's protecting them and raising them up. But the people in that same nation that carry a wrong seed are killed. Look at us in South Africa. In the face of the world, I mean, we are in a dangerous situation because our government is against Israel and against America, making very, in my eyes, stupid declarations that put us in danger. But the people in South Africa, with the seed of Jesus, is under God's protection. Those people that act on behalf of Satan is not God's seed. Does this answer a bit of what you are? So I just know that God stays in control. And God will not allow his people to suffer or leave this earth where their eternal destiny is at stake. So I know that. And then on the other hand, we need to have an eternal perspective and not be grounded in emotional opinions. What about these poor people? I'm telling you, if you are in Iran, and things will get very worse, where they will get persecuted, it will be much better for those people to be taken out by the war now, to be safe with the Lord for eternity. So I know there is a place where we need to, what I say to the Lord, Lord, I do not understand everything going on, because my mind goes to where your mind goes. But I choose to stand before you and to know that the enemy have a certain ability to bring destruction on this earth. But you are the creator. At the end, you will call what is necessary and in every season. But in this as well, the prophecy of the word of God, it's going to get worse, is it? We are in a place of, my personal opinion, I wonder if I must say this, is that this is the starting of the Third World War. This is my opinion. And that we are actually starting to see Ezekiel 37, Gog and Magog, starting to unfold. And this is my opinion. Oh, shoo. But I've got an anointing saying this as well. So we are in difficult times, but in this, we must not be drawn into places where our emotions want to question things that's going on. We need to go to a place where we trust God. He is able to save his people. And this is what I'm saying even in South Africa. I'm really not worried about what's going on. And I know the Lord gave a prophecy to me 30 years ago of the end times and things that will happen. But what I do know is we belong to God. And God is able to look after his own property. So, and to look after it does not mean that everything will just be kosher for our flesh. And we need to understand that. But God is in control of our lives. And that's such a wonderful thing. So, yeah, great. I thought I'm going to move to groups for us to pray. But I really think that I want to lift up these things before the Lord. But also us and the place where we are in his word that needs to unfold through our lives. That light that we are plugged in our own families, in our own, one of the things God is speaking to me, especially this morning group,
is that the Lord has done a lot of things and imparted a lot of things, and that we are not for ourselves here. He has placed us in a community, in a family, and things are going out of us without us knowing it. And this is what He's doing in and through us. So to receive what He's doing and to know that I'm going back to my family or wherever, but I am plugged in the power source, and He's using me even if I do not know it. Okay. So anyone else that want to say anything? Ek sal asseblief iets wil sê. Ja, wie praat? Is Alicia. Hallo almal. Dit is so lekker om jou op te hê, Alicia. Ek kan nie julle sien nou op Zoom nie. Ek kan ook niemand sien nie. Ek weet nou nie, is dit net ons 5 wat op die Zoom is vir vandag? Ons hoor jou duidelik en jy's welkom by ons groep, hoor. Dis vir ons 'n Baie dankie. groep, en soos jy hoor, kan ons hier dinge praat wat 'n mens nie altyd op ander platforms kan praat nie. Ja, waar dit veilig is. So wat ek ook ervaar en wat ek sien gebeur reg oor die wêreld is, Jesus is besig om mense wat die vyand opgerig het, groot leiers, wat die vyand al so hulle humanity kom defile het en sy saad in hulle kom inplant het, want die humanity essence bly God sin, want hy het ons sy asem in ons ingeblaas, en die vyand kan niks create nie, so hy moet dit vat wat God gemaak het, en hy moet dit kom defile, maar dit is so mooi om te sien, dat daar is mense in die vyand se kamp, wat opgerig is as groot leiers om goed in plek te sit, wat Jesus besig is om te redeem, want sy saad is die onverganklike saad, en dit is hoe baie van die strukture, selfs by die Nephilim agenda, in mekaar gaan val. Daar gaan 'n groep wees, wat hulle gaan daai keuse hê, wil hulle redeem word of nie, en hulle gaan die vyand se kant kies, en daarom gaan hulle heeltemal uitgeroei word. Maar Jesus se hart is nog steeds, selfs vir daai mense wie se humanity so gedefile is, want dit is waarvoor hy dood gegaan het ook op die kruis. Alle autoriteit behoort aan hom. Daar's nie iemand wat so vuil is, wat so geïndoctrinate is, wat hy nie kan red nie. So, vir my voel dit ook, hierdie oorlog wat aangaan, daar's mense wat die vyand in sy kamp het, wat verskriklike mag en krag het, maar dat ons Jesus oor hulle kan bid, en dat ons die onverganklike saad, dat as dit in sy plan is vir daai mense om verlossing te kry, dat hulle dit kan kry, dat hulle oor kan kom na die lig toe, en uit die koninkryk van lig af, kan begin veg teen die duisternis. Amen. En so ek glo daai heeltemal, dat Jesus kan enige iemand red, maak nie saak hoe die vyand hulle al gebruik het, en kom brainwash het, en ook al kom defile het nie. Ja, en dis ons plek waar ons bid en moet aanhou staan om te bid, maar ons moet weet dat voor die grondlegging van die wêreld, weet die Here ook, al het ons 'n vrye keuse, wie nie vir hom gaan kies nie. En ons moet ons skaar by die wat, ek wil amper sê, redbaar is. Ons moet bid vir hulle. Iets wat die Here my geleer het, is dit wat vir my 'n lang tyd 'n verskriklike ding was. Daar was op 'n stadium geweldig baie witchcraft by Izetlo op die plaas. En daar was 'n vrou wat vir Izet gewerk het in haar huis. En dis nou jare terug. Maar hierdie vrou was 'n sangoma gewees. En daar het van die mans gesterf van hartaanvalle as gevolg van hierdie sangoma. En ons het gebid en ek sal nooit vergeet nie, ek en Izet het gebid en ons het gesê, Here, ons bid dat U hierdie vrou sal verwyder en dat U hierdie vrou sal stop in die naam van Jesus. En ek weet nie of dit die maandag is na ons gebid het nie, toe sy by Izet kom, toe sy het by jou gesterf, by jou, voor jou deur, waar sy gesterf. Ja, toe sterf sy, na ons dit gebid het. En ek was verskriklik geweest, ek het gedink, Here, het ek hierdie vrou doodgebid, wat het gebeur, ek was so ontsteld geweest daaroor. Toe sê die Heilige Gees vir my, Fransie, ek weet voor die grondlegging van die wêreld, dat daai vrou my nie sou kies nie, en daarom het ek haar verwyder.
Verstaan jy? So daarmee wil ek vir julle sê, God weet ook en God is alwetend. En daarom rig hy ons op om te bid. Dis as gevolg van die kerk van Jesus Christus wat bid, wat 6 miljoen Iranese ingekom het. En meeste van hulle het ingekom deur drome en visioene. Wat Jesus self aan hulle verskyn het. Is dit nie amazing nie? So, ons is in interessante tye, maar ek weet ook dat hierdie is die tyd wat die Here vir ons roep, waar ons as sy kerk moet staan en ons moet Jesus se gebede aan die regterhand van Vader God, moet ek en jy vervul hier op aarde deur dit wat ons hier bid. Amen.